U severnom delu Banata, nadomak Kikinde, nalazi se rusko selo koje čuva tajnu o jednom prelepom hramu. Pravoslavni hram posvećen Uspenju Presvete Bogorodice sagrađen je 1935. godine. Sagradili su ga meštani ruskog sela svojim donacijama i prilozima. Ovo mirno vojvođansko selo nikada kroz svoju istoriju nije doživelo sukobe i podele, iako u njemu žive i Srbi i Mađari. Posle Prvog svetskog rata dešava se kolonizacija ovoga mesta i to su mahom učesnici oslobodilačkih ratova od 1912. do 1918. godine. Došli su maltene na ledinu. Nisu imali ni kuću, niti gde će živeti i čim su završili svoje kuće, oni su počeli zidanje ovoga hrama. 1934. godine udaren je temelj i već 1935. dakle za godinu dana, su ovaj hram podigli. Naravno, zahvaljujući tadašnjem kralju Aleksandru koji je ovu akciju podržao, ali i zahvaljujući drugim uglednim ljudima koji su prepoznali njihovu žrtvu u Prvom svetskom ratu i time su u stvari želeli da se oduže. Tako da ovaj hram na neki način jeste simbol vaskrsenja njihovog, jer su iz Prvog svetskog rata vaskrsnuli i evo ovde su se nastanili, ovde su našli svoj mir i pokoj. Ovu crkvu je podigao arhitekta Đorđe Tabaković, ugledni novosadski graditelj koji je podigao više dobrovoljačkih crkava i njegov stil je moravski stil. Dakle, spolja je crkva ukrašena ornamentima, opekom, prepoznatljiv je vizantijski stil kupola. Dakle, on se trudio da na neki način jedan deo Srbije i mesta odakle su ovi kolonizovani Srbi došli, premesti i da prosto u njihovom sećanju ostane koren i mesto odakle su potekli. Ovde je naravno i svoj poseban doprinos i dao Vladimir Zelinski koji je i oslikao ovu crkvu i koji je na neki drugi način nju krasio i obdario. Vladimir Zelinski, prvo jedan veoma poštovan slikar, koji je posle Oktobarske revolucije iz Rusije
došao i nastanio se u Ruskom selu sa svojom suprugom Tatjanom, koja je dugi niz godina ovde bila učiteljica. Tako da su oni prosto smatrali da su dužni da nešto darivaju i zaista darivali su nešto divno. Dakle, oni su oslikali 1936. godine kompletno ovu crkvu sa ikonostasom i sa Bogorodičnim i Vladičanskim tronom, i to u jednom posebnom stilu. Dakle, to je ruska varijanta vizantijske škole, od koje možemo da istaknemo velikog slikara Andreja Rubljova, i prepoznaju se, dakle, uticaj njega, ali se prepoznaju i uticaj jednog isto tako velikog srpskog slikara, a to je Uroš Predić. Sam Vladimir Zelinski je zamolio Uroša Predića da po njegovim radovima ikonostasa koje je odradio u kapeli u dvorcu Fantast i on odradi ikonostas, tako da postoji jako velika sličnost između radova Uroša Predića i radova Vladimira Zelinskog. Vladimir Zelinski umro je relativno mlad, u svojoj 49. godini života, dok je njegova supruga Tatjana živjela još čitave 4 decenije, ali se slikarstvom više nije bavila. Oboje su sahranjeni u porti hrama, čije oslikavanje su smatrali svojim životnim delom i najvećim poklonom ruskom selu, svom srpskom domu. Njegovo delo je postalo mnogo više od same umetnosti, ono je postalo jedno živo delo. Pravoslavni hram, posvećen uspejanju Presvete Bogorodice, predstavlja arhitektonski i duhovni dragulj ovoga kraja.